Preview. Na iya ular ramalang sedih ulang yang kaya natajata janji di umat selengi. Na sebenarnya ular ramalang ripakat dari asangi puasa makotoforo salat sunat tarawih ya reka salat sunat lain. Ye. Na yamua hukun na puasa ular ramalangi iwaji ikor itu. Pada tu hari makanan nafang Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 123 ya ayyuhalladzina amanu sinna tamatapa na tampai mana ki pong Allah Ta'ala agli sana patampan pong Allah Ta'ala kutiba alaikumusiyam pada pakat de puasa na sebab mega tu tahu na pego mi puasa na yake de na pakat de puasa na yake mana to angkai mapakat de puasa angka mana ngi pura pego resang puasa. Tegi nariasa ya naritu natahangi cinna inafsunna natahangi lupuna nanya dekana na jagewi iya rulan roalina polisinna no dosai ini termasuk mapakat de puasa sana na yemu atau pego puasa ya naritu na jama mi bawang nataha mi bawang inunganna nataha mi bawang lupuna nataha mi bawang cinna inafsunna na puji motomi anu sala marengkaling anu sala bicara sala pada nari pancaji yang nariasat pego puasa di napaket di puasa ana sepong Allah Ta'ala kama kutiba alal ladzina min qablikum pada to angkai purana jama tauriolota jadi ternyata bawang ini diisur ma puasa na yakia tauriolota umat Nabi Daud angkariasa puasa Nabi Daud dek na bawang di umat selengi umat na Muhammad risuro puasa riwajib ke puasa ripuangi aga tujuanna la'allakum tattaqun na sepong Allah Ta'ala sarekuam mengi angka kepada metok dan niat tepat lori fong Allah Ta'ala narampi ni kor itu yang reguruta Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu angka siawattu Nabi ta ripole risi di orwani nama kutana ri Nabi ta suron Allah Ta'ala paunga padanga aga nawaji kepong Allah Ta'ala rialeku dituju nafasah na kedefong Allah Ta'ala maka Nabi tak mapo saramalang mapo amal si orang ni maka ada angkamu apa kan tidak ada pasar malam. Maka deh Nabi tak dia nagaga sangadin na puasa sunnah. Bicarain apa su ikor itu andre guruta Buhari dan nia Muslim. Sinu masalah malabbi. Jadi keutamaan alabiran ular ramalan angka ikor itu elimai sewa-sewa na. Narampe alin andre guruta Sayyid Mahathir LCMA. Maka yang pertama mulanya yang dari itu karena ular ramalang sedih ulama baraka. Nah ya ular ramalang penuh koritun sibai baraka nempong Allah Ta'ala. Pada tu hadis na Nabi tak apa suh yang regurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takapoi koritu riale menandro ular ramalang. Ulangi penuh nasibawai baraka napong Allah Ta'ala makotoforo na wajika kipong Allah Ta'ala mapuasa rilalan na yatu ulangi naniya rilalan na itu ular ramalang tanga nalangi riukai makotoforo tanga na naraka ritutu rilana topi ulangi nasang itu panditata setangi isio irante nani adalah itu ulangi angka di wani malabbi masarolabbi malabbi pinasisab ulang nani gini dek nalolongan ikor itu ada cengan na situngat-tungan na iya na tutau talawa bicara apa suan reguruta an-Nasai maduanna dampangi dosa
ular ramalang napa tak bolu-bolu adampen apa Allah taala lo pada didik mana dosa-dosa pura ijama insyaallah nariko engkau makin niri dosa batuai adampen kurtu pang Allah taala niki mapuasa nur ramalang nasaba iman man shoma ramadana imanan wa ihtisaban nasaba tepat lori pang Allah taala gufira lahu ma taqaddama min zambi nasangi anda gurutta kadang pun dosa na pura lalu nanya niki mangkoma niki moto Lailatul Qadar riwani Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban nanya tepat makoto ihtisab gufira lahu ma taqaddama min zambik pura dampengi dosa na ia pura lalu sini nata Nabi nafung Allah taala maka talunna ang karyasang apalangi na palicu-licu ni pong Allah taala dan orang malang apala bicu di jaji lolong aki pangko ka bicu di jaji lolong aki apala maraja na sabana na palicu-licu ni pong Allah taala ya ro apalangna na pada mi ni pong Allah taala maka deh iya ro apalan na puasa na ataku ya sendiri pala na sa mari alina nasali korito sahwa na perangi andre inunna na jagai matan na paring kalingan na docilin na karena iya nasapong Allah taala jadi ya Tuhan palai mapana lolongaki duai anyam-anyamangang sisi na tumapuasai nalolongin ko dito duway anyam-anyamangang yan narito manyamang nyawa na narik kubukay niya manyamang nyawa na mati sirunto pangallahu ta'ala napacapuran yan narito riuka na pintun na suruga baban na suruga napuran da guru Abu Hurairah radhiyallahu anhu maka disuruh Allah ta'ala pura napuade makada nigi dupai ular ramalan narik boleh ni ular ramalan takap ular ramalan majapun na itu tanga na suruga baban na suruga riukai naina pababan narana karitutui makuto prositasi tangi sini nasi tangi iri rantai nasangi anda guru tai ia bicara napa soi anda guru tak Bukhari dan Muslim sini teman Nabi napong Allah taala preview